Mlada youtuberka Kristina Kika Đukić, 21, koja je izvršila samoubistvo u noći između 8. i 9. decembra, sahranjena je danas u 13 časova na groblju Lešće. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Porodice i prijatelji okupili su se na Lešću, a među prvima su stigle Kikina tetka Nada i njena ćerka Dragana. Nosile su venac na kome je pisalo "Poslednji pozdrav Kiki". Njena rođena sestra Ivana tužnog lica je nosila Kikinu fotografiju. Kristina Kika Đukić bila je sahranjena uz sveštenika koji je u kapeli zajedno sa đakonom držao opelo koje je bilo skraćeno. Opelo je kraće trajalo jer su neke crkvene pesme koje se pevaju na uobičajenom opelu sada izostavljene. Majka mlade influencerke nedavno je rekla da porodica želi da je sahrani prema običajima Srpske pravoslavne crkve uz opelo koje će služiti sveštenik. Kako se navodi u saopštenju porodice, bilo je neizvesno da li će sveštenik održati opelo zbog sumnje da se devojka ubila. Kristina Kika Đukić sahranjena je na groblju Lešće uz pesmu "Kristina" grupe Divlji kesten. Njena majka Nataša prethodno je uputila pokojnoj ćerki na grobu oproštene emotivne reči koje su rasplakale sve prisutne koji su došli da ju upute poslednji pozdrav. "Bebo, otišla si i nikada niko neće moći da zauzme tvoje mesto. Ti si bila dokaz da anđeli hodaju zemljom. Drago mi je jedino što si otišla na bolje mesto gde nema mržnje i pakosti", rekla je Kikina majka grcajući. Nakon što je održala govor, Nataša je u raku ubacila tekst pesme "Kristina, gde si sad, kad kiše padaju", nakon čega je zaplakala na sav glas. Kika je sahranjena u belom kovčegu po pravoslavnim običajima. Na sahrani se nije pojavio baka Prase, ali su prisustvovali brojni youtuberi, influenceri i prijatelji, pa i Kikini fanovi. Među poznatima su bili youtuberi Janko, Andrija Jo, Dex Rock, Nemanja Arsić Cone, Ana Lazarević, Ivan Ilić Guh, Miloš Šarić Šarke, kao i sin Big Laleta, Ilija Antić Bugi.